Akasbani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahanbada maru oiba pau Manipurda COVID-19 lai chattagi singthaningai oina naba phagalakli naba phabagi chang chada humphudra mapan dasmi ama mapan yaure Imphal jiribam lambigi sibilong da chingning khairiba maphamdu semjinbagi thabak kanna chathari Madhya Pradesh da PMAYG makhada lupa lakh amali sing humphudra manga changna saba yum sing Pradhan Mantri Narendra Modi na sangakhre amasung Laibak asigi oina COVID-19 dagi naba phagalakbagi chang chada humphudra taret dasmi taruk manga yaure Manipurda COVID-19 lai chattagi naba phagalakpa singthaningai oina hengalakli naba phagalakpagi chang chada humphudra mapan dasmi ama mapan yaure ngarang miyoi chani sumna mapan naba phaduna discharge tawkhre hojik phawada laichat asidagi punna miyoi lising taruk sumna ani naba phakre Raija asigi oina ngarang numidang waram phawada COVID-19 gi anobo positive case sama mapan thengnakhi masi tharaga laina asina naba miyoi punna lising taret changma humphudra mapan chure Makhoi sing adugi manungda lising manga chani pan taret na mijamni aduga lising ama chatet humphudra ni thoina Central Paramilitary Force ki miyoi singni hojik active case lising ama changwa kuntrahomdoi leiri sikhiba masingna nipumari chukhre Imphal jiribam lambigi sibilong da ngarang numidang phut yankhai sangna chingning khaibadagi lambi asida gari chatok chachin yadre aikhoigi Tamenglong paumina hai lambi asigi nung dalan manakta laiba sibilong da ngarang numidang phut yankhairom sangna chingning khaire masina maram oiduna Imphal amasung jiribam lomdagi lakpa gari sing chathok chachin yadre ngasi ayuk anganbadagi excavator yauna ahenba khuju khulai sijinaduna singdokpagi thabak kanna chathari Mukhyamantri Nongthombam Birena haikre aikhoi masel amaga pukjel sengna thabak tawminarabadi raija asi mipal tangdani hingba ngamba raija ma ohenba ngamgani ngarang Imphal da pangthokpa Manipur Startup Conclave isingani kungi thauramda Mukhyamantri na entrepreneur chani humphudra thoida subsidy yawa loan gi senpham lupa koti manga lakh kun manga lising mapan gi senpham yen thokladuna hai Sarkar asina lising ani tara ni pandege hogduna startup ki khuthangda tongan balam singda thabak tawriba entrepreneur singda subsidy yawa loan piduna lakli masina entrepreneur singi sel thungi bhimam phagat anbata natana raija asigi chakwa tawrangi lamda su kanaba kaya phanganba ngamle Mukhyamantri na makhatana hai Imphal gi chingmairongda leba civil secretariat complex athuba matamda lusilagani masigi damak kendra gi housing amasung urban development corporation hutkona lupa koti chama yankhai gi senpham piba yare corporation asidagi atopa senthang amaga su lobthaduna guest house amasu Imphal gi all high court complex ta lupa koti chani buchangna saragani Haryana gi Gurgaon da laiba Raja Sarkar na handakta nauna lopsin khibalam aduda art and culture gi complex amasu singbat lagani New Delhi gi Dwarka da Manipur Bhavan amasu athuba matamda sargani haina Mukhyamantri na makhata khi COVID laichat ki matangda Mukhyamantri na hai vaccine puthoktriba phawade khoi khuding mangna tangai phadaba chan akanglon chingaktuna cheksin na thingnimenaba tangai phade paugi marak thatna atenba break ma South Asia ki khwaidagi pharaba khudongchaba piba cancer care American Oncology Institute na North East ta pujarakle matamsi ki khwaidagi noba amadi afaba makal gi cancer lying gi damak Imphal da lagliba September gi tang 13 da hangdok charagani Babina Specialty Hospital Khabaisoi Sajiwa Jail Road American Oncology Institute miyam gi thodang matan sang na pangthok chanaba thorang tawjare Tabiri bapao si Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi laibak asigi miyamgi yai phanabagi damak lainanaba yum sabagi thabak sarkar asina mapung phana paikhatkigani Madhya Pradesh ta Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG gi makhada lupa lakh ama lising humphudra manga changna saba yum sing Sri Modi na sangaraduna hai corona virus ki luraba tanpham asida laibak asigi miyamna pukning phathana laichat asibu mayoknaba si pukning thogatningai ni Sri Modi na hai Madhya Pradesh ki miyamna pukning leitana hakjang phana leinanaba khonabada aphaba yum haibasi tangai phadaba amani Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin gi makhada yum leijadaba singi damak leinanaba yum sananaba gi thorang laibak asigi mafam singda paikhatli
नौना साबा युमसिंग असिदा लेगदौरिबा मियोइसिंगना चंगदुना लेननबगी थौरम गृह प्रवेशम थौरमदा श्री मोदी सरुक याखी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा पांगथोकिबा थौरमदा मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरुक याखी लेबाक असिदा लुपा कोटी अमा लाख 14 चंगना मोदी सरकारना 2019 फाउबी मनुंगदा लोइसिनबा पाइखलिबा हाउसिंग फॉर ऑल की सरुक अमा ओइना ngasi संगारिबे युमसिंग असि साबनी हाइरिबा स्कीम असिगी मखादा हुजिक फावदा मध्य प्रदेश था लाइरबा मियोय लाख 13 लोमदा लैननबा युम साबगी खुदोंचाबा पीखरे PMAYG की मखादा केंद्र सरकारना राज्य कयादा युम लेजदबा सिंगी युम साबगी थबक चथरी हाइरिबा स्कीम असिगी मखादा 2019 फावगी मनुंगदा युम कोटी 2 लाख 15 साननबा पांदम थमली लेबाक असिदा हुजिक फावदा कोविड-19 नारंबा मियोय लाख 53 हेना नाबा फखरे लेबाक असिदा लैना असिदगी सिखिबा चादा 1.38 की चांगदा हंथरे हौखिबा पुंग 14 दा मियोय लिसिंग हुमफुदा चानिपान मरिफु कोविड-19 नारंबदगी फखरे मसी थारगा हुजिक फावदा लैना असिदगी नाबा फबा मिगी मसिंग लाख 53 हेनखरे नाबा फरकपगी चांग चादा 63.35 यौरे हक्सेल मंत्रालयना हाई लाइना असिना नाबा मसिंगदगी फरकपगी चांगना सरुक 3.9 हेले मी सिबगी चांग तपना हंधरतुना हुजिक चादा 1.38 लेरी मी सिबगी चांग मालेमगी अतै लेबाक सिंग येंगनाबदा भारतना चादा 3 हेले अमरोमदा हौखिबा पुंग 14 दा अनौबा पॉजिटिव केस 143,958 थेंगनखी मसी थारगा हुजिक फावदा अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंग लाख 95,959,915 सूरे एक्टिव केस मसिंगना लाख 9,9,959,930 लेरी हौखिबा पुंग 14 दा मियोय 209 सिखिबगा लोइनना हुजिक फावदा सिखिबा मसिंग 63,959,930 सूरे हौखिबा पुंग 14 दा मियोय लाख 13,930 कोविड-19 टेस्ट तौखरे लेबाक असिगी ओइना मियोय कोटी 5,90,938,965 लाइजत असिगी टेस्ट तौखरे हौखिबा पुंग 14 दा दिल्ली दा कोरोना वायरस की अनौबा पॉजिटिव केस 4,963 थेंगनखिबा लोइनना दिल्ली दा कोविड-19 ना नाबा मसिंग पुना लाख 2,9,000 हेले दिल्ली सरकार ना हाई हौजिक फावदा मियोय लाख 1,69 हेना लाइचत असिदगी नाबा फखरे हौखिबा पुंग 14 दा मियोय 2,483 नाबा फखी अदुगा मियोय 18 लाइचत असिना लेखिद्रे सिखिबा मसिंग 4,438 सूरे हौजिक एक्टिव केस था मियोय 63,908 लायेंगली यूनियन टेरिटोरी जम्मू काश्मीर दा लेरिबा मिपुंग खुदिंगमक्ता हक्सेलगी इंश्योरेंस पीरगनी हाइना उपराज्यपाल मनोज सिन्हाना लाउथोखरे हाइरिबा थौरांग असिगी मखादा मिपुंग खुदिंगमक्ना अना लायेंगी थबक्ता सेल्टिंगदना लायेंगनी उपराज्यपालना हाई सरकारना मियामगी हक्सेलगी पिबम फना थमनबगी मतंगदा लौखलकपा थौरांगी सरुक अमा ओइना यूनियन टेरिटोरी असिदा खोंथांग असि लौखलकपनी उपराज्यपालना हाई आयुष्मान भारत स्कीम की मखादा यूनियन टेरिटोरी असिदा लेबा मियोय लाख 60 रोमबु कोनचिंदुना मिपुंग खुदिंगमक्पुंग मसा फना थमननबा थौरांग पाइखलगनी लेबाक असिदा ngasiदगी अखनबा पैसेंजर रेलगाड़ी मरफू चेनबा हौरगनी था असिगी तरादगी रेलगाड़ी असिगी टिकेट की बुकिंग तौखिबसिंग हाइरिबा रेलगाड़ी सिंग असिदा तोंगनी रेल मंत्रालयना हाइरिबा अखनबा रेलगाड़ी असि हाना चेनबा हौखिबा रेल सिंग अदुगी मथक्ता नौना हप्चिलकपलनी मंत्रालय असिना हाई मतम की मतुंग इना अतै रेलगाड़ी सिंगसु तंगाई फदना चेनबा हौरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 मपुंग फाना चनरकलबदी अनौबा भारत अमा पुरकपगी मंगलान मंगफाउनरगनी महांगना हाई मसिना 19 सुबा चहिजादा भारत असि अनौबा माइकई अमदा पुरकलगनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो हन्ना मणिपुरदा कोविड-19 लाइचतगी सिंथानंगाई ओइना नाबा फगलकली नाबा फबगी चांग चादा 59.18 यौरे इम्फाल जिरीबाम लंबी सिबिलोंगदा चिंगनिंग खाइरिबा मफमदु सेमजिनबगी थबक कन्ना चथरी मध्य प्रदेश था PMAYG की मखादा लुपा लाख 1,65 चंगना साबा युमसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना संगाखरे अमसुंग लेबाक असिगी ओइना कोविड-19 दगी नाबा फगलकपगी चांग चादा 63.35 यौरे पाउलु जरे।